Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari ketiga saya berada di Athens, Greece, dan hari ini saya insyaAllah saya akan cuba cari cara untuk pergi ke pulau yang berada berdekatan dengan Athens, iaitu Pulau Aegean. Jaraknya dalam mengambil masa perjalanan feri selama 1 jam ke 1 jam 30 minit, bergantung dengan jenis feri yang kita akan pakai. Hari ini cuaca dalam 9 darjah Celsius, jam menunjukkan pukul 7.30 pagi. Jom saya bawa anda jalan-jalan ke Aegean Island. Tapi sebelum tu saya kena jalan kaki dululah, pergi ke metro station. Okey, kalau nak tahu, hari ini saya pakai snorkel baru yang saya beli semalam di H&M. Sebenarnya saya jarang nak membeli barang di tempat yang saya pergi sebenarnya, tapi sebabkan saya memang cari snorkel ni di semua H&M yang saya pergi, di mana-mana lah, sama ada di Seoul, di Beijing, di Kairo, di Delhi, Agra, di mana-mana saya pergi. Kalau ada H&M saya akan masuk, saya akan cari snorkel. Memang tak ada jumpa pun, tapi tiba-tiba di Athens saya boleh jumpa snorkel yang cantik ni. Jom, lepas tu saya terus belilah, walaupun dia dengan harga euro, tapi tak apalah, sebab saya memang nak snorkel baru. Sebab snorkel yang saya pakai tu, yang warna hitam tu, memang dah lama lah. Memang snorkel tu memang dah dah agak lusuh, tapi saya pakai agak sebab saya tak ada pilihan kan. Okey, jom kita teruskan perjalanan menghala ke metro station. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aparisto. Cruel to the eye, I see the way it makes you smile. Cruel to the eye. Okey, kita dah sampai di stesen Piraeus, dan keluar je daripada stesen kita akan jumpa port. Tapi saya tak pastilah port tu untuk ke mana, so kita cari tahu dululah. Okey, saya dah sampai di stesen Piraeus dan menuju ke arah pelabuhan untuk pergi ke Aegean Island. Why did I lie? Why did I walk away to find? Oh, why? Okay, sekarang saya dah tanya dah gimana nak dapatkan tiket. So dia cakap kena pergi ke gate number 8, kena jalan je. For every word that caused you to cry, curse me inside. Saya masih lagi mencari tiket sebenarnya, tempat membeli tiket, tapi tak apalah, dia 9.30. Kalau ada jumpa adalah, kalau tak ada pun saya dah sok kerja lah kot. Dia tak ada spesifik tempat nak beli tiket. Tak apa, kita terus je lah perjalanan. Mana tahu kita boleh jumpa, oh situ dia tempat tiket. Okay, dengan harga tiket sebanyak €12 kita boleh masuk ke dalam Aegean is the first stop, 1 hour and 10 minutes. Okay, thank you. And come back today. Come back today. You have to where's the tickets for upstairs. Yes, it's open time. 4, 5, 7. 4, 5 or 7. Or the earliest will be 4. 7. Yeah, 1:30. Almost the 3 the earliest. Yes, yes. Okay, thank you. Alright. Thank you so much. Alright. Okay, saya dah dalam feri, saya naik ke atas. Okay, dengan harga tiket sebanyak €12 kita boleh naik Aegean ferry untuk pergi ke Aegean Island. Dia cakap tadi return ferry paling awal pukul 1
Agent Island. Kalau kita rasa tak ada apa nak sangat di situ, kita akan balik. Tapi kalau ada sesuatu yang best, kita lambat sikit. So ini adalah persekitaran. Maksud saya ini adalah di dalam ferry. Saya tengah cungam-cungam ni sebab saya cuma ada masa 5 minit je untuk beli tiket sebelum ferry bertolak. Dengan keadaan saya tak tahu tempat beli tiket, dengan keadaan macam-macam lah saya nak tanya, dengan keadaan nak ambil video. Jadi saya rasa saya cubalah dan alhamdulillah saya dah dapat masuk ferry ni. Alright, so saya tunjukkan lagi lah keadaan di dalam ferry dan tiket. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afaristo. Forget, no, I won't, baby. I don't know why. Don't know why. I left the one I was looking to find. Oh, why? Oh, why? Why? I can't breathe easy. Can't sleep at night till you're by my side. Okey, sebenarnya mudah je sebenarnya nak naik ferry ni sebab kita punya stesen metro seberang jalan je, terus kita jumpa pelabuhan. Kita kena jalan sedikit lah, jalan dalam 2 minit ke 3 minit untuk pergi ke kawasan gate 8E, dan kita kena melok kanan untuk melok kiri maksud saya untuk cari booth tiket, dan kita boleh membeli tiket di situ dengan harga 12 euro. Cuma saya beruntunglah sebab saya tak perlu tunggu lama sebab dia bertolak memang on time 9.30. Saya sampai sini pun 9.20, dia bertolak 9.30. So sebab tu masa saya tanya tadi yang jaga tiket untuk truk, untuk bas, dia cakap kena cepat, you must be in hurry, dia cakap, sebab dia akan bertolak tak lama lagi. So nanti saya tunjukkan lagi lah perjalanan seterusnya saya menghala ke Pulau Aegean di Greece. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afaristo. Bismillah, kita dah bertolak sekarang. I can't dream yet another dream without you lying next to me. There's no way. Nothing makes sense anymore. I want you back in my life. That's all I'm breathing for. Okey, daripada pintu masuk tadi kita akan jumpa seorang pegawai dia akan terus jual tiket untuk kita balik ke Athens hari ni juga. So dia ada lebih kurang dalam 4 ferry, paling awal pukul 11.45. So dia bagi maps lah untuk kita berada di Aegina. Alright, nanti saya akan tengok dulu maps ni, apa yang ada dalam maps tersebut untuk kita cuba explore bandar ataupun Pulau Aegina semaksimum mungkin lah untuk satu hari ni, insyaAllah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afaristo. Okay, ini kita berada di second floor. Ini adalah ruang di second floor. Dia tertutup, dia panas dan dia adalah tempat kafe nak beli barang. So nanti kita belilah insyaAllah.
out tonight changes into something red. Her mother doesn't like that kind of dress. Everything she never had, she's showing off. Driving too fast, moon is breaking through her hair. She's heading for something that she won't forget. Having no regrets is all that she really wants. We're only getting older, baby, and I've been thinking about it lately. Does it ever drive you crazy? Just how fast the night changes. Everything that you've ever dreamed of disappearing when you wake up. But there's nothing to be afraid of. Even when the night changes, it will never change me and you. Chasing it tonight, doubts are running around her head. He's waiting, hides behind a cigarette. Heart is beating loud and she doesn't want it to stop. Moving too fast, moon is lighting up her skin. She's falling, doesn't even know it yet. Having no regrets is all that she really wants. We're only getting older, baby, and I've been thinking about it lately. Sebenarnya menaiki feri ni mengingatkan saya kepada feri yang saya naik di Istanbul, iaitu semasa menyusuri Selat Bosporus daripada Istanbul, Eropah ke Istanbul, Asia. Feri yang saya naik di Langkawi, daripada Kuala Perlis ke Langkawi. Saya tak kisah sangat lah di Agent Island tu. Yang penting saya nak naik feri, nak pergi tengok persekitaran ataupun pemandangan lautan yang kita akan lalui di sepanjang Laut Aegean. Feri ini juga sebenarnya mengingatkan saya kepada perjalanan saya ke Pulau Nami ataupun Nami Island yang terdapat di Seoul, Korea Selatan. Dan juga perjalanan feri-feri kecil ataupun bot-bot kecil sepanjang kembara saya menjelajah dunia, semada saya di Takbai, Thailand, naik perahu panjang di Sabas, Kalimantan Barat, ataupun naik feri menyusuri Sungai Kapuas di Pontianak, Kalimantan Barat. Banyak lagi lah tempat-tempat yang saya naik feri untuk melihat persekitaran laut ataupun pemandangan laut. Ada juga satu lagi lah yang saya naik feri daripada Istanbul ke Bursa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Does it ever drive you crazy? Just how fast the night changes. Everything that you've ever dreamed of disappearing when you wake up. But there's nothing to be afraid of. Even when the night changes, it will never change me and you. Going out tonight changes into something red. Her mother doesn't like that kind of dress. Reminds her of the missing piece of innocence she lost. We're only getting older, baby, and I've been thinking about it lately. Does it ever drive you crazy? Just how fast the night changes. Everything that you've ever dreamed of disappearing when you wake up. But there's nothing to be afraid of. Even
sampai di pulau, dah pelabuh di pelabuhan Pulau Agent. Sekarang dalam proses untuk keluar daripada ferry. Early morning, she wakes up, knock, knock, knock on the door. It's time for makeup, perfect smile. It's you they're all waiting for. Sekarang saya dalam perjalanan kedua dari dan alhamdulillah sekarang dah sampai di pelabuhan Pulau Agent. Okey. Sebenarnya Pulau Agent ni best juga sebenarnya. Sebab dia terus daripada pelabuhan ni kita tu sampai ke bandar, ke kota Agent. Kalau dibandingkan dengan Bursa, sampai di port kita kena naik van ataupun Uber untuk pergi ke city center yang berjarak lebih kurang dalam 20 minit perjalanan van. Tapi kalau kat sini kita terus sampai di kota Agent. Okey, di belakang sana adalah kota Agent. Okay, ini adalah ferry yang saya ingat tadi, two-way ferry, two-way ferries. Poseidon Hellas. Okay, now saya dalam perjalanan untuk menghala ke kota Agent. Tengok air dia, cantik. Air dia menang crystal clear lah. Wow. Tengok air dia, warna hijau dan cantik. This Hollywood girl, and they say she's all lucky. She's a star, but she cries in her lonely heart, thinking if there's nothing missing in my life, then why do these come at night? Lost in an image, in a dream, but there's no one that'll wake her up. And the world is spinning and she keeps on winning. But tell me, what happens when it stops? Baby, isn't she lovely, this Hollywood girl? And they say she's all lucky. She's a star, but she cries in her lonely heart, thinking if there's nothing missing in my life, then why do these tears come at night? Okey, sebenarnya saya tak adalah spesifik tempat nak pergi di Agent ni. Saya cuma nak menaiki ferry dan pergi ke pulau ni untuk lihat kawasan-kawasan sekitar port lah. And she lovely, this Hollywood girl. She's so lucky, but why does she cry? If there is nothing missing in her life, why do tears come at night? She's so lucky.
kalau saya dapat buat kesimpulan, Greece ataupun Athens lebih spesifik dan Asia ni, dia merupakan bandar yang tidak tergesa-gesa, macam bandar yang tidak dimamah masa. Saya rasa kalau kita kat sini, saya lah sebagai turis, saya rasa macam masa saya stop je kat sini. Kita tak tengoklah penduduk dia, penduduk tempatan, local people yang in hurry, yang berebut ke mana-mana. Dia relax je. Di sini macam timeless lah. Dia memang best. Di Greece ni kita akan jumpa banyaklah motor cup. Dia tak banyak motor besar, dia banyak motor cup. I used to write your name. I put it in a sometimes I think I hear you call right from my bedroom wall. You stay a little while and touch me with your smile. What can I say to make you mine? To reach out for you in Pulau Aegean ni kecil sebenarnya. Daripada hujung sana saya jalan, saya boleh jumpa corner pulau. So pulau ni bentuk dia hampir macam diamond. So itu adalah bahagian ujung dia. Dan di sini kita boleh, ada lagi satu pier lah di sini yang kita boleh pergi kot. Saya rasa saya jalan dulu lah. See this, memang jernih. Pulau Aegean ni dia pulau yang berpenduduk. Dia bukan pulau resort ataupun pulau penginapan macam Santorini. Dia lebih kepada pulau penempatan. All my life raining down as cold as ice. Shadows of a man, a face through a window, crying in the night. The night goes into morning, just another day. Happy people pass my way, looking
eyes, I see a memory. I never realized how happy you made me. Oh Mandy, well, you came and you gave without taking, but I sent you away. Oh Mandy, will you kiss me and stop me from shaking? And I need you today. Oh Mandy. I'm standing on the edge of time. I walked away when love was mine. Caught up in a world of uphill climbing. Tears are on my mind. Nothing is rhyming. Oh Mandy, you came and you gave without taking, but I sent you away. Oh Mandy, you kissed me and stopped me from shaking. And I need you today. Oh Mandy. Yesterday's a dream. I faced the morning, crying on the breeze. The pain is calling. Oh Mandy, well, you came and you gave without taking, but I sent you away. Oh Mandy, will you kiss me and stop me from shaking? And I need you today. Oh Mandy, well, you came and you gave without taking, but I sent you away. Oh Mandy, will you kiss me and stop me from shaking? And I need you. Oh baby, won't you listen to what I gotta say? Oh baby, don't you let me throw it all away. Oh baby, won't you listen to what I gotta say? And I need you today. Oh Mandy. I'm trying to hold my breath, let it stay this way. Can't let this moment end. You set off a dream in me, getting louder now. Can you hear it echoing? Take my hand. Will you share this with me? 'Cause darling, without you. Okey, saya dalam perjalanan menghala balik ke kawasan pelabuhan untuk menaiki feri seterusnya balik ke kota raya Athens. Dan di sepanjang-panjang laluan pantai ni kita akan jumpa banyaklah meriam-meriam begini yang dihalakan menuju ke kawasan laut. Thousand spotlights, all the stars we steal from the night sky will never be enough, never be enough. Towers of gold are still too little. These hands could hold the world, but it'll never be enough, never be enough. Okey, saya pun dah dalam perjalanan nak menghala ke feri, menghabiskan journey kita di Pulau Aegean. Okeylah, puas hatilah, berbaloi lah kepada anda yang nak tengok apa pantai yang agak cantik, air laut yang jernih. Kalau tak nak pergi jauh-jauh, kita boleh naik je lah
feri 1 jam 10 minit daripada Kota Raya Athens, ataupun lebih spesifik di Pelabuhan Piraeus untuk menghala ke Pulau Aegean. Feri ni besar sebab feri ni dia adalah feri yang membawa kenderaan, baik kenderaan besar ataupun kenderaan kecil, dan juga passenger lah yang dibawa. Okey, saya dah sampai di buntut feri untuk menghala masuk ke dalam feri. My heart beating, 'cause you are the reason I'm losing my sleep. Please come back now. And there goes my mind racing, and you are the reason that I'm still breathing. I'm hopeless now. I'd climb every mountain and swim every ocean just to be with you and fix what I've broken. Oh, 'cause I need you to see the reason. There goes my hand shaking, and you are the reason. My heart keeps bleeding, and I need you now. And if I could turn back the clock. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hampir sampai ke Kota Athens ataupun di Pelabuhan Piraeus sebelah sana. So insyaAllah dalam masa 10 minit kita akan berlabuh lah untuk embark daripada feri. Nantilah saya akan tunjukkan lagi lah perjalanan saya keluar daripada feri, seterusnya menghala ke metro station untuk balik ke City Centre of Athens ataupun ke Ammonia Station. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faristo. Feed the dark, I'd spend every hour of every day keeping you safe, and I'd climb every mountain and swim every ocean just to be I need you to see that you are the reason. Come back, you are the reason. Just a little closer, come a little closer.
be with you and fix what I've broken. 'Cause I need you to see that you are the reason. To that voice inside me, I must be stupid, must be crazy, must be out of my mind to say the kind of things I said last night. Mirror, mirror hanging on the wall, you don't have to tell me who's the biggest fool of all. Mirror, mirror, I wish you could lie to me and bring my baby back, bring my baby back to me. Lie to me, show me what I wanna see. To me. Okay, jom kita disempak daripada ferry. Why did I let you walk away when all I had to do was say I'm sorry? I let my pride get in the way, and in the heat of the moment I was to blame. I must be stupid, must be crazy, must be out of my mind. Now in the cold light of the day I realize, mirror, mirror hanging on the wall, you don't have to tell me who's the biggest fool of all. Mirror, mirror, I wish you could lie to me and bring my baby back, bring my baby back to me. Ini adalah gate D8. Kalau kita nak masuk ke dalam untuk beli tiket dan terus menaiki ferry. Okey, ini masih lagi kawasan pelabuhan sebenarnya. So saya belum lagi keluar ke kawasan bandar city, masih lagi di area pelabuhan. Kita kena jalan untuk keluar exit. Be dreams and know my dreams could come true. There would be two of us standing here in front of you. If you could show me that someone that I used to be, bring back my baby, my baby, my baby and me. Hanging on the wall, you don't have to tell me who's the biggest fool of all. Mirror, mirror. Sebenarnya di pelabuhan ni sempoi je, kita boleh masuk je, tapi dia tak ada restricted. Cuma kalau kita nak masuk ferry, baru dia akan tengok tiket. Jadi kita boleh berada lah di tepi kapal, di kawasan pelabuhan. So dia tak ada kawalan pun. Begitulah santainya Greece ni sebenarnya. Dia tak seperti negara-negara lain yang saya rasa agak mengkontrol lah ataupun mengawal pergerakan keluar masuk ke pelabuhan. Tapi di sini sempoi je, relax je. That's the beauty of Greece. Okay, saya akan jalan-jalan dululah di sekitar kawasan pelabuhan ni sebelum balik ke metro untuk balik ke kawasan Omono. Kita dah sampai di metro station untuk menghalau balik ke Omonia station.
Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afaristo. I'm going under and I fear this time there's no one to save me. This all or nothing really got a way of driving me crazy. I need somebody to heal, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you numbed all the pain. Okay, saya dah sampai di area Omonia untuk berjalan kaki menghala balik ke hotel. Tapi sebelum tu saya akan singgah dululah kedai makan untuk beli tapau makanan, sebab saya nak kejar masa untuk sembahyang Zuhur dan Asar sebelum masuk waktu Maghrib. I met you in the dark, you lit me up, you made me feel as though I was enough. We danced the night away, we drank too much, I held your hair back when you were throwing up. So let me apologize, I'll make up for all those times. 'Cause your love, I don't wanna lose. I'm begging you. No, never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Don't forget me, I beg. I remember you said sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. I'm off the deep end, watch as I dive in. I'll never reach the ground, crash to the surface where they can't hurt us. We fall